teso kwape ari nese buni ai tekear Amunyelet na ari rasi akany kolap kaloi bunit. Abolia shongun noe pote Isomeroi noe doleta kaisauna luare ai tolot adoktait na isap kosodi akaisangono luare Kanu adoktait na apesu nese buni esemeloko Wiggins keda Bishop Maraka IC page o district aloko kumi James Peter Opolot Apollo Kinton no abolia show kosoroti secondary school luda potu iteleka sai kopolo soroti district nesi ejamunebe epote ai telekar Amunyelet adoktait na ari Isomeroi luda potu Ejililiunos kwapelu sodit kangine districta pote so kese moriarto Amus college lo apotolom to bukedia sorote says kese apotolom to soroti Amuria says kese alom to Amuria Toroma Peace High School kese apotolom to Katakwi Teso Progressive Academy kese apotu Ejililiunos Kongora St. Francis says Achumet kese apotu Kekeunos ko Kaplebiong Alwa says kese apotu Itelekasi ko Kaberemaido Kakure says o district alokalaki osodi Nyero Rock High School ai Kekeun ko district alokumi. Amoso Polot etutololi la high school luda potu itelekasi eikopo lo ari okarula tubor neseja munebe epote bobo ai telekar eikopo ngol esemerolo ko teso college aloet nese abu iteleka eikopo lo ari no adoktait naisa potoma Amunyelet na etolo show o district aloko Katakwi Gabriel Esiko Kanuka TV East Koibuga Soroti.